اف دمو همی دمن و باش میوان و مجار و هفته در باسپونا هیزن حکومت سوریه بو عفرین گوتو بیج دیکه. تلویزیون دولت سوریه ایرو را گهاند که هیزن حکومت سوریه ده ناوا چند مجموعه در باسی حریم عفرینه بن پشتی ریکفتنه که لگل هیزن کردی لور. اف ریکفتن ته پشتی مهکه جه اپراسیون لشکری ترکیه لباجر که ده انجام دا گل کس هاتن کشتن و گندو باجاروک و بنگه و شونوار ویران بون. گلو در باسپونا هیزن رژیم سوریه دکارت چه پرسگیری که چاره سر که؟ هیزن حکومت ده دوی هیزه دا بن که ایریشا ترکیه وگرینن. کردن سوریه ده چه قزنجه ورگرن جهبونا هیزن سوریه لور. اما وان پرسانو هن پرسن دنن گریدای لگل میوان خوا احمد الخلیل، امیر محمد و نواف خلیل شیروه بکن. لیبره ام لیوه راپورتت هما شکن. برخودانا هیزن کردان بودم مهک دجی هرشن لشکر ترکیه و هوالبند نوانین اپوزیسیون سوری بسر عفرینه ویرانیا قامزن و هجماره که زورا قربانیان سویل لدیف خو هیلا. رنگ بدنگی و جواکان افنتوی کرد لعفرین ناچار کرن ریکفتنه که دگل حکومت سوریه بکن بو پاراستنا سنوری. آجانسا فرمیا دنگوباسن حکومت سوریه را گهاند کمالین هیزن ملی و در باسی عفرین ببن دجی دجمنکارین ترکیه. وزیر درویه ترکیه لدم سردانا اردن گفل هیزن آلیگرین حکومت سوریه کرن و گود اگر هیزن سوریه در باسی عفرین ببن اموی برسینگ وان بگرین. در بازبون سوریه با عفرین چه گرنگی خواه اگر بیتو شر پککه و یه پگه بکد او کشنیه او اگر بیتو وان بپارزید کسک نکارید ما راب واستینید. ترکیه بودم چندین سالان کفتیه دو آلوزیان داد گل حوالبندین خوین دیروکی و جوان امریکا لسر سیاست اویل سوریه. وزیر درویه امریکا پشتی سه دمجمیران جدانوستاندنین روژا اینیه دگل سرو کمار ترکیه و لدیفرا وزیر درویه ترکیه هولدان چاره سریا هندک آلوزیا دناو برا هر دو ولاتن اندام ناتو بکد و بزارا وکی نرم پشگیریا ترکیه کر بو پاراستنا سنوری. ام پیناسینه به مافه ترکیه بو پاراستنا سنوری ویدکین و ام وی پرسه جدل وردگرین لدما حوالبند داما ترکیه بیجیتن ام نرحتین لسر پرسا او لکاریا سنوری. ترکیه نبتنه گفان لعفرین دیکت لی هر وصا گفن در بازبونا من بجه دیکت گو بنگه لشکر امریکا لویر جهدگرد. اگر چی تلرسون نخواست نرازی بونا خول سر هیرشن عفرین دیار بکت لی داخوازا پاراستنا سویلان و خوراگریا ترکیه کر. درباره عفرین ام داخواز جو ترکیه دکیین خوراگریه نشان بدد بو که امکرنا هجمارا قربانیان سویل و دست جهر کرداره که بردد گرژیل دوره زیده تر بکه. دگل کو امریکا چندین جاران سوزن و کشانا یه پگه جمن بجی و برین آلیکالیان دشکری جه حسد داین ترکیه لی ترکیه دبیجت ما باوری بسوزن امریکا نمایه. Daha önce de söyledim. دکلین مگهش بونه خالقا و بر یان دا باش بن یان دا خراب تر بن. سوزن رو ببر یا بره یا امریکا بو در کفتن هزین یه پگه جمن بجه نهاد نبجه کرن. لین حال اک دگهش نکه. بیاننامه هفبش یا امریکا و ترکیه پشتی سردانا ریک تلرسون بزارا وکی نرم بحثی ریکفتن لسر آرمانج و برجواندیا کرد. لی روزنامه نیویورک تایم دبیجت تشتی هفبش دنابر امریکا و ترکیه اوه کو قیران و آلوزی هنه و لسر دانوستاندنین لمهم بید ریکفتن. سردانا وزیر درویه تیلرسون سرکفتن اکا تو خوبدار هبو. هرچه نبه اوی تکلین ترکیه و امریکا بوده مکی کرد باش کرد. مرما سردان وی قایل کردن اردوغانه بو بر به من میجه و نچه و لعفرین ایرشن ترکیه آستنگ دبد جبر برخوادان یه پگیا سرکفتی اگر رکفتنه که لسر من بیجه بکن اوی آلوزین ترکیه و امریکا چاره سر نکه. اگر حتی ویدمی بکردار هیزن سوریه در باسی عفرین نبونه لی حلبت پیدابونا هیزن جدای ناکوک لعفرینه و هفریکیه کادی لسر روش آلوزا سوریه زیده تر بکد. بو برنامه میوان و مجار خالد فتاح. جبو گوتو بشکرنا و مجاره ام بخیر هاتنا سمی وانان دکن کوه بریا سکایپ بمرابن دکتور احمد الخلیل لیکولینر استراتژی کوه جویلاتا تکساس بمرابه چالاک وان امیرا محمد کوه جویلاتا رود آیلند بمرابه و هر وها نواف خلیل ریوبر ناوندا کردیا لیکولینان ج آلمانیا هن هر سجی بخیر هاتن برنامه که نواف از جم تدا پرسا خویا که دست پی بکم در باسپونا هیزن حکومت سوریه بو عفرینی و چه بگو هر سرارده باش بوتا بو میوانی تی بریز
باوریا مده دسپیکی تدی دو تشتیگ حتی گیا بکنا که الهفکرنه که بشک یعنی هنه که یکینین ارتش سوری درباسی دورناج عفرینه ببن نه عفرینه وکی باجار یا وکی ناون او لسر سینور بسکنن قالك ديار هولي او هولي بون روسيا تيك برن وانا مروكار باش تدبيكي اف نوتشاغ اجانس رويترز هي او دانو ستاندنا تليفونيدنا برا فلاديمير بوتين وسروكي تركيا دي سروكي تركيا اردوغان دغويه قالك ديار روسيا دخازي في بيجي دخازي كردار بيجي رجيمر بيجي اون بيمان نوكي مي ونوكي دخازن ببه حتى قون هفجي بكن جيون هف بكن جي رجيم كارب هناك يكيني ارتش بيشينيجي وتركيا والوخين يعني قالك دياره هولدان ابو بكنايز بيجم جي فرميش خويا كردا بحث دولتي نكرنا رجيم وكي هناكي وي نزيكي باجارك زارتبن نزيكي كفر نبل زهراء بوري نبل زهراء نكفر نبل وكي جيكي لكفر جنة تشتكروا بالقوري عقاية قاتل لأفجي وببا صدمك حطارة ديك ممكن بالافري شرعي جنجي تركي راوست يعني وام زانن بالافري جنجي راوستن وكي فرماندار وشرباني نبقي وقصدت بيجن قوتن اموانات نزان دوكي دكير كاربن دركني شخصا نواف يعني اخفتنا تركيا زلال بو تركيا بسر زمان وزير خوي درفاجي قلت بو ايروكو اگر هزن رژیم درباس من جبو آلیکاریه یا پگه ام لوان بخن ام شریوان بکن اگر بین درباس من جبو پاکش کرنا یا پگه وقته او بخیر هاتنا وان دکن تدبیجی اول وقت به رکفتنا کد ناوینا ترکیه و روسیه دا با واکی راست شو عفرین پاکش تنه نها او گمارا کسی اپوزیسیونه و هزی داگرکری ترک ویدا گمار کرنوز باورد کم کرد و هوالبند خوشی و نزیک کواد فراج پاکش بکن و تم عفرین پاکش بینه گلک زلال داخلی ترکات گوهرتن جبر دروج داوید ما گهدار دکر بشوی فرمی و نفرمی پارزبان حکومت ترکی دگوتن رژیم درباس بتشتک بیفتنه لدیار بو کرد اراده خو و چکی خو و فينا خويا راه دستي كسكي ناكن وقريب ونجي روسيا رجي بيجنا وقت روسيا بري بيستي مهي روجا دسبيكا داغر وبهولدانا داغر كرنا عفريني ودسبيكا ايريشي كردا قريب روسيا بيجنا وكردا وهفالبندي خو قريب ومهكي البر خبدن وقهرمانيه كي بهم باج علي كتشو خورتي كردا تكرن وجالي ملتي عفريني جي براستي للدوره هذه خو بويك انا تشتكي دركبه پشتی دستی وردان روسیا و پشتی روسیا نشت اف پیمان اف لفکرن سرکه خویای تشتکی دبویه او تشتده ادی نما بهتر هیوی دای ترکا خویای بازار قالك زلال بازار کینه دبره بوتين اردوغان تي حتى باش اف بازار هان بهتر وك دبيجن خلك السيفيل زيانه ذي جبو وك بيشار او قلتو بشكرنا روش خلك السيفيل زي بتشم جم اميره خان تو باوكي روجنا بيوانديان لقال عفرين كيو كسوناسي والودرنا روشا خلك السيفيل ودري تشاوي الهال نوفا باجر عفريني سلام شترا كيك صالح بخات ونزانا يعني عفرين هذا بيصيروا بن بومبارمندا تركيا دانا سيفيليان نها بني رشي دانا تزاني كنت خبر دانا مال خبر دانا جي شونا نها كاتنا عفرينه يعني جي كاتنا ترسا إيرشي تركان نها شينا جي العفرينه كومبينا پر ملت ما هاتن کشتن پر مروبن ما مرین ما دهتين کشتن دهان هاد شکایت داد عیشن ملت مال هشتن مال گندی مال خوا هشتن هاتن کتن شکایت جبرگو جبن ایرشین ترکا دراون بله باشه از نهاد دکتر احمد از باورم بمرا دکتر احمد خلیج تکساس دکتر احمد یعنی افدا خوازك هزين كردي بو كو يعني دو هات راغاندن كو هزين كردي جي رژيم خوازن كو رژيم درباسي
عفرینه به لرنگ هنکی شرط و مرجن حکومت گرانتر بون ددمن بردا کو ببن بنارینا تا افری کفتنا کوبوی هرچندی با اواکی برفرهجی هی نزلاله چوابویا و قزنجا کردان تدا هبه روش باش ترى وجه ميفاني ترى وجه قال ما راوش تماشبان ران براي دلال دوست داريگا ام قد بير نكن امنها بشك جسورينا ما خواستيا نخواستيا مجلس الامن وهيئتي دولتها ام جور برياري وانا ام بشك جسورينا يعني ام نكون انها وكان بخزن مارن دولتها كي دي سوريا دا تشيكن يا امر بريا خاص تشيكن وكسي بما اعتراف كتنا فام از بخانها جوازه سوری بمراه و از سوری تم حساب فج واجبه دولتا سوریه نکو ام کرد جوای جه بخازن وارم ما بپاریزه دولتا سوریه ام بشکن جوا دولتی ج واجبه و دولتی چاقه ایرش هات سرما او بخا ورا و ما بپارید نه ام باشه دکتر ببوره است گوتنا تا ببرند وردا اگر تو دبیجی جو وقت بیجی ارک دولت سوریه وی خلکی بپاریزه و دمدت روابونه که دی و رژیمه و دمه دبیت تو چکاجی هم بر وی رژیمه هل نگری چما و هزین کردی چکان هل گرن یانجی بکیمانی بدا خوازه رژیمه و تو ایرو جدیجی برای رژیم سینور بپاریزه و چا به اویک برای دلال چاقا کردا چک را کرن نه لدیجی رژیم سوریه را کرن اول تشتکی یعنی خلقی زانه ما مشکلا ما نتوه مشکلا کردا پروبلما کردا توه سوریه نتوه نظامه که نتوه سروک بشار الاسد مشکلا ما پروبلما توه دولتا سوریه توه دستوری سوریه اواج بند پیوسته هر دم پیش جاوی خادینه يعني نهافا برنداري من بين شونن هن بالي تركي كتنا هم بالي نظام كي كتنا هم كريجيم بون طيب ما ريجيم كهار تو باش مسألة دستور هذين نهافا جماعتا كنها بين ام جيش الحر وام ائتلاف الوطني هفنا هين جي ريجيم بتاع جراوي دكتور ازوارم برسوي برسيتا بدا كرد جاچا كرانا كربونا نها عفرين وخنج عفرين دافرين كردان جي نهاد بندستين و إرهابيات بونا ونها نا كرد دوا جواد دمان ونا قيامي ما دمان ونا عرزا ما دمان ونا ملكي ما دمان فكردان وك أزبن بيوستا شاكرا كرانا جا لهمبر قخاب باريزن نا لهمبر ام حربي بريجيمي ربكن جباري دو بارتين كردا جيد بين ام مشكله ما ام ناخذن بتشكي هم حلكه ام دخازن بدون دون وستانتن يا حلكه فراكرني تشاكا تشتكي بيوستيا جبو ام قالي خب باريزن افا وايرو جي تدبيني دانين اوان تشكان جي بيوستا ايرو رجا ايرو اف دانينا ازنل ايش عفرين بس تبويجي مركان هنا تنتشتان بشوكينا شاغي كرد تشاكا دينن ام باشكش كردين ج سورينا و کرده ما حربی جدیدن همیشه باشد سوریه ف جبوچه امنا یعنی ایچک بس دهنک دستی هنک کادر سوریه هبا و ده دستی مدات نبا جبوچه و هف دورانو دوری منه یعنی دور دا ادبینم کره و برا بخوا یعنی اداره ذاتی عفرین و رژیم سوریه لحظاتنک چه ببه جبو که نه ام دیسا وقت زمانی برای بفتلن قد بریار دست مده تنبا و تهیز یا تهیز آماجی تنبا و ام بس وقت هر حال برفرهین ویری کفتنه هین حتی انهاجی دیار نبونه تشتی کوهاتی نوچین سرطاینه دبیجن اوی در باس بن دیار ایرو که کنگیه هین دیار نینه لی که نواف یعنی تداخفتن خدا بحثویه که کر کد دست که دا کردان عفرین يعني نبهجران او داخوازا روسي جوانو و برخوادانو كرن ايرو بشتي سروجي بشتي مهكي جي كشتنو جويران كرنا قندو باجارين عفريني ديسا او انجام درد كيفن هولي يعني قالك دي برسن يعني اف مهجبو تشبو اگر هوني داويه ديسا چكان بسبيرن دست رژيما سوري نظام تاف نوچش قوانين براستي اف نوچه بركي الجمتها بنظام كاجي دراج مربيش نوچه چه؟ من نگو نوچه گوت مگوتی خلق دبیجه چه ما پشتی مه که اف یک بو نه اف نوچه و نوچه گوی چکا دست بدن دست رژیمه
شخوشرت و مرجن رژیم بون که نواف برای داخواز ریوبری خسر بری دمک بیتری هفته که داخوازش حکومت که سینور سوری لگل ترکیه بپارێزە مرجن حکوومەتی ئەوەن کۆ یەپەگە چەکێن خوا دەینە نەتەنێ وەهاژی هەنێک ئاخافتن هەبوون ڕەنگە نەفەرمی بوون کۆ شەروانی لێپەگەژی لەگەل ڕژیمێ شەر بکەن یانی دەبن دەسەڵاتداریە ڕژیمە بکەن هەر حاڵ ئەس دخوازم تە ئەنەلایزەکێ بدی من تە بەرسەڤا vê van xەمان بدی دەستپێکێ ئەس هێویت کەم هەلوەست یان وچەیە تایبەت و تشتێدی تەفلی هەف نەبن بێلز بەرسڤێ ئەزدەلال بدون کەکێ ساڵە یک کەسێکی یەکینەیە پاراستنا گەل نەخواستی رێجیم دەرباسی باژارێ عەفرینێ ئەڤایەکێ یا ددوا پەیما دۆ گفتوگۆی چێ ببوون bi serencam nebûn negiyan peymanê û ev jî tê wateya derbasbûna ne rejîmê û ne hêzên gelerî û ne hêzê ji qala avet bêredîf derbasî nabin yanî wekî yekî guhdar bike ya temaşe bikin me işte tê bigê bêje li benden vê kerî ya kerî kat derbasî Efrîn bin tiştekî wilo tune kekê kekê Newaf bibûre eva nûçeyeke fermiye televizyona hikûmeta Sûrî ragihandiye û ajansên nûçeyên navnetewî jî ji ser zimanê wan ragihandine û reaksiyona wezîrê derve Tirkiye jî li ser wê heye yani ne tişekî mijcem xwe afrandiye ev tişekî diyar e wê bibin nebin ev demên bê de diyar dibin lê xeber bixwe heye eger tu bixwazî red bikî ew tu azadî Wekê me bêgumanê jî xeberê çûpînim negotiye te sanayî heye û tişt hatine gotin ez di wê çarçovê de têm ki bêhna te firebizê bersivê bû ya dawî gelekî diyar dibe ki ana Rûsyayê yani ana Potê Erdogan ji Potê gotiye wê hikûmeta Sûrî aqîbeta wê yekê bibîne ki li hevkirinekê bi çekdarê Kurdar bikil gorê me bes pê parazvanê Efrînê ya pegev ya pejev hêzê qesede ev jî gelek zelal dibe sedemê Rûsya ew destêwerdanekî kir li hevkirin çê nebin wextê Kurda got derbasî Efrînê nebin ana ji nefsa heman got nê dibêjin yani tiştekî nê nebûye şêweyê tiştê pê Rûsya dixwaze ki wekî ew Rûsya ne parastina bercewendiyê ne gelê Sûrî û ne gelê Kurd Rûsya bazara Tirkiye dike dibêje em ê YPG YPJ ji Efrînê derxînin em ê rejîmê vegerînin û Tirkiye jî ev qebûl kiriye lê wextê Kurda Kurdê xwedî vîna xwe xwedî îradeya xwe geradestî kesekî nekirin û îradestî kesekî nekin jî karî bûn ji Rûsya bêjin li ber xwe bidin yana wekî di miletê dinyayê giş wê kar vê bike ji bo çi mesela 4500 gundê Kurda li başûr xerab bû ji bo çi Helepçe çêbû ji bo çi Enfal çêbû ji bo çi Kurdê Bakur berxwedan ji bo çi Kurdê Rojhilat cana çend roja karin li ber xwe bidin û çend şehîd bikevin û çend kevin zindana de ji bo çi gelê Sûrî li berê rejîma Sûrî rabû 100,000 şehîd dan yani pîvan wilo bibe bêguman اهل مروه دکن مروه مروه دکن هر کلی کم دانستندنی افرین نه شخواه که نواف اف تشتی کو در اف نوچین کو ایرو در کتی هوله وان پرسان عینی جه همان وقت به جالی گله کسان و در دخن هوله نه تو تنه بيجي اف فرسن روانه ام هول ددن کو برسوا وان بدن حال پشتی وینا وری ام وگرن جمع امیرا خانم بحثا روشا مروهی خلکی ناف باجر بکن اگر رژیم سوری در باس به بینر هجا پشتی وینا وری ام ودگرن بله بینر هجا ام سیناریو درباسبونا هزین حکومت سوری بو باجار عفرین شیروت دکن امیر خانم روشا خلک عفرین یا مروواهی هر حال نباشه گلک جی گندو باجاروکن در دور باجار عفرین هات ناوا عفرین انها لناوا عفرین خلک هناك تشتي كيم هنا رنگ خارن كيم به اگر جماره خلک زیادت بد ناوا باجر دا ام ویت دیگهن ایرو افنو چا کد بجار رنگ هزین حکومت سوری در باس بن بنارینا تا و اف یک يعني لگور کت تلفون وان دکیر روشت شوپینی اگر هزین حکومت در باس بن و روشا خلک باشتر به آن و خرابتر به خلق شد بيجا كاك صالح كما قلتي يعني بسروجن ملاتي مال عفرينه دبن ايرشا تركادانا جند خاهشتن مالت خاهشتن وكي دبن برس بليون هاتن كشتن وكي تشت ناكبه عفرين تجا عفرين در ناكبه اذا سوري بخا ام خانا خازن هبي شابه كس ناخازه حكومتك هبي كس ناخازه وكي دبي سرنوا حكومت واري او عفرينه ببي
بس حطاني نها يا بهجمة برخدان دكان بسروجنا وحطاني نها ملاتيما برخدان دك العفرينة ومبخازان ظرف يعني أم تقصى يعني حتى بكيشة ملاتيما كي تحمل بكي أكيد يعني إذا ملات درمان جارك إذا ملات إذا باش أميرة خانم يعني تتخوزيت ببيجي تشتكي براستي جبو خلك السيفيل سر عردين نيجو هرتن تركيا إيش بكت تش رجيم سوريا درباس به هر حال و هر روش أو روشابه الفدري وهندك هلمت شكرن وقالك خواست خو بگین بر پرسین امریکا لودره دنگی و چا وجهیشته دستلدارن امریکا کو اون لگور کمانی دیبیژن کو امریکا تکارت شکی سر عرضه بکی و چیکر لور الفدري يعني محاولات مكتوبة دشين سيناتورا كونغرسمان رو ام درد كابن مظاهرات محاولات كان تلفين منظمات وكان ام يعني وكيد بين ام لقابيه جياد خان بتشوك بمازن ام دارن كنيسه ام محاولات كان بجياره دان كان بس دنجي خا بجين جنديا ام فيديو انت تشيك تشي كان درد خان سر انترنت بالا كان بس انه دنجي ما بملات جيني دنجي ما بملاتي بداري جيني جبوه هونو دنجي ما بحكماته جينا لانه انها حكماته جيو اتفاقي خب هفضل تشي كري اشتي كسي نابيسه يعني اشتي ملاتي كرنها اكيد بين لانه كي زانت تبع اثر عردي العفرينيه شنها تكرن بس بنفس الوقت او اتفاقيات برهانه فام دخازن ملات باللي بين البداري ام دخازن ملات دانك البداري جبرجو هونا بحكمه تخردان كان جبرجو حكمه لانه كل ملاتي خارج البداري باشه يعني او تشالكين كوكري يعني او لفو تفكري كوكري تبرسف هبون يعني آلية حكومته به چه آلية خلق امریکا و چه جواره دبیجن يعني اف پرسکریکه کن گریدای به خلق سوریه دا دبی ابي آلی کاری و بکن يعني برسف وان چیه جواره ما برسوا وما وكيد بين مشي ما كونغرس ديفيد سيسيليني ما مديا او وي بخاب وكيد بين وعدك دوما كي محاولات وكيد نهاو بخاب كردس تشدس جندي درنو كبل لانه قرار بالاخير تزاني قرار حكومه دتي بس هنا قدر الامكان كمحاولات كان تشتكي حلك بين اشتي بحر بيد دجي ملاتي مال عفرينه بسكنينن فوي بخا وعدك دوما اكي عريضه اكي تشيكد نوف كونغرسمان دو اكي بماشينه اشتل السر توقيع كان حطانا حشتا توقيع كريا او ان شاء الله هندن قيمه بهنك دينجينه وان شاء الله امكانه بن هدفي خو بسر بكم بله دكتور احمد فيتشارد شويدا يعني ام بيجن دناوينا نرينا گشتيا خلق امريكا ونرينا حكومتها امريكي دا بنرينا تا عفرين لجور هناك دبيجن راس كتية بازاره يعني وقت بيد بازاره كسياسي دا تفروتن آنجي اف جريدايا بالروشة كتفلي هوا ولات السورية چه پیوندی به برجواندین و ولاتانینه ده چه دبیجی؟ كاكرز دار مشكلة عفرين امكانه بين چارچوات دهانا يعني پیوندی خبرایت چارچوات سوری نوبرا سوری آدم آده کردستانی آسوسیه رجالتا ناوین ترک و فارس و عرب چاريجي دولتي يعني جهاني روسيا وامريكا روسيا عفرين فروت يعني عفرين دا تركا ما شكي يعني برچاوه يعني وچاغا شرطي خارجي كشاندن وتركا را قد بورم ورن درباس فروسيا خما عفرين نخوريا روسيا القاعدة خال ساحل حيريا وخلص لوري شيخا يعني ضبطان ديا ومسوق تركيا اما نسر مثلا امريكا وانجي عفرين فروت دا يعني وانجي داس جيكشان شغا بربسيوني واني لشكري الجزيره قلت اني عفرين نجم مسؤوليه معايا يعني بالتركارا قلت انفرمو جوارا ريك فكريا وكم شاوان دخازن دار بوسلم امر انها امريكا يعني قرار بريار شوات ستاندن از بود سال فدا لامريكا ما قال حريق بالكار شيء خاو كاري خاو بارنوني خا يعني اجا لامريكا دا بريارا دسينا دجيهتن دالنا آلية وان مؤسسات مراكز دراسات استراتيجية ودار هونا ليكلونا تشي دكنو بلا دكنو هناك حكمتا امريكا جي هناك يعني استشارية هناك برأي وان دبال وك ستراتفور وخنجي ويجي
امرنا حكومتي امريكا من خريطات مشترشان لهناكي من درنگشان متخواست درخيج بوا سردن حكومت امريكانا مالها بين مشكلاتها نعرفين مشكلاتها منطقه جزيره جفريتو وروشلات جبو تشي ودي بري فيب چندرا هناك لشکرنا سوری و روسی هناك نزيكي ودرابون آر کرد يعني تارو وار کرد وقت بیجن جبو چل و داری ایرش دکه تارو وار دبا و جبو چه عفرین تارو وار نبا عفرین تسلیم بیا پارا روس وماقول روس جي فروت يعني دا تركوها يعني ريك فاكرة أزوارم بس هنا كيف أصدقنا أزوارم جبوت شيء أمريكا الجزيرة المنطقة رجلاتا فريد دستيخهم وقت جاي ما كرميت بين بعد بيقرتيا والعفرين جي أو نكت لو بترول هيا غاز هيا وخينجي ويجي دخازات سينورة عراق وسوريا بدست امریکا دابا باشه دکتر افجاری کردان دا و چاوبه تقبل کردن اگر امریکا برجمدی خال عالی جزیره هبه و برجمدی خال عفرین نبه دف جوان برد العفرین کرد چاوبه کی قبول کن اگر تب کردی برسوان بدی کرد قبول نکن ما بس چش دست کردا درد کبه یعنی چه ویش دست کردا در کبه و مثلا یعنی نه مثلا زانبون و قانبون ها چه زانم و چه بگانم از زانم امریکا ها برجمدی خواه برجمندی خوا نوار دولت کش مرا چکه و نه ریوه بریا که سر بخواهیش مرا چکه برجمندی خوا بریز سروک ترامپ بود یمکن 7-8 جارد بیجه امریکا بری هر تشتیه و مصلحتا گلی من بری هر تشتیه ما اول بیویسته یعنی فهم بکن دبید چه یعنی معنی تو برجمندی کرده و خینجی کرده عالی که دینا بقاسی خدمتی برجمندی امریکا بکن و بیرا بمشن بقاسی خدمت نکه بیرا نمشن فنها خما امریکا سرکت دودنا یک بترول و غاز لو دارید بندستوی دابا ای دو دیج دكتور افخال زلال بو از بچم جمع كي نواف ام ديسا بحث سينورت كجبوت وقت بيت دلجران نبي جمن ام بحث سينورت درباسبونا هزن رجيم سوري بو عفرين دكن رنگ درباس من رنگ درباس نبن ام بين اگر درباس من بنرينا تا وخوندنا تا و شرد ناونا هزن سوريا و رجيم سوريا و تركيا در كيف هول الويدره نه مثلا دلگرانیه تپیشکشوان و اجی میوان بیگمان اجی هاو ددم آگاهین تشتی پیدت بن بدم یعنی افجی هر کس دزانت کار روزمرانی ده وقتی روسیا بینا رژیم درباس نه به رو گرک نقطه که دین و جی بحثویه که بکلی تشتک هی پر خطر زانه یعنی او کسی بیجن وکی نمونه خوزی بر خدان الكركوكي با جبر قربانيه الكركوكي والدفره دي دفره ارتش عراقي وحشد الشعبي درباس توني دي برخدان ببا ممكن قربانيه يعني كيم قربانيه هات اندان تفق شر نبوجي يعني تدي ابن مجاره مي لي ادو كيكي صالح تشتي مرول برد سكن جانا وكي تراجي كوميديه كسي فيغوتني بيجن بشكل كواليسيون كردي كواليسيون او كواليسيون ائتلاف بهذه داغر كري ترك هاتن بزانبون باجا گندي قستالجندو يعني تشتكي عجيبه وقتی ولو به 700 سال کرد برخواد دن هنک دستکفتی وانال باشوری کردستانی هنه و هین دستکفتی فرمی روجلات هنه بونه باشه که نواف اف مجارکه جیاوازه بلکی درجه جی بس اسخازم تب کردی برسوان بدی اگر هزین سوریه درباسی باجار عفرین بن و کردچکین خود دینن داینن بکردی یکی صالح و گهدار بجمه وکی یکی پسپور و مثل نازدکه کرد لدرکه لدنیای و چکی خواه ندن هزه نه رژیم سوری و نه رژیم ترکی و نه رژیم کیده لی او تشتکی هیه گه آشتیه کی ماینده چه ببه و کرد و کیمه بینگیه کمارا سوری زلال بو که نواف ببوره دمام نمو از سپاسیاتت کم نواف خلیل ریوبر ناوندا لیکولین کردی تج آلمانیا بریا سکایپ مرابوی دکتور احمد الخلیل پروفیسور سیاسی تج ولایت تکساس بمرابوی بریا سکایپ و هروها چالاکوان امیرا محمد تج ولایت رود آیلند بسکایپ مرابوی گلک سپاس بو بشتاربونا و بنر هجال لفر ام دگهن داویا و خلکه تا جاربه بمینن دناف خیر و خوشیه ده